Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, урматтуу мекендештер, жалпы Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Ордолу Ош шаарындагы борбордук базарындан силерге канаттуулардын бааларын бул чарышта билип берем. Мындай айтканда, канаттуулар базарына келдик. Тоок, короз, кептер бүт баарыны силерге ушул чарышта билип берем. Андыктан назар салып күзөп туруңуздар. Бүгүн күнгө 15 август 7 күн жекшемби. Биз борбордук базардабыз. Биринчи силерге мына ушул жерде сатып жаткан чөжөлөр боюнча сурап көрөлү. Салам алейкум. Канчадан болду чөжөлөр? Çocuklar 200 sondan kendi var. Korozu var mı? Horoz, tavuk, bağırstan var. Barlı 200 somdan. Kim var? Kendi var ha. Ошол чөжөлөр, короз, тоок аралашып алсаңдар 200 сомдон кеми бар экен. Киши бересиңер көп алса, Göreyimiz. жакшы. Гулантайлы. Assalamu alaikum. Kançadan mı oldu bunlar? Ündükten. Sizden emez mi? Ündüklerden satılsın. Neyini makladım onu? Olacak toğuklar var eken. Assalamu alaikum. Kanayız. Yaxşı mı? Kançadan satıyoruz toğukları? 500 lira tutan var. 500 lan kim var ha? Tövbe dedeli. 500 son kim var? Toğuk bakkandağı жақшы да туғандар, қандай дейсіздер? Мол жерде өрдөктөр бар екен. Өрдөк қанша oldu aka? 1000 сом bu. Bu gaz mı? Ördek emas mı? Ama gaz ekan. Gazlar 1000 somdan diyor. Toğuklarınız kaça mı? Ak toğuklarınız? Hemen altı. 800 som ha? Kem bolot? Kem var ha? Nostir köp turgan ak toğukları 800 kem var deydi. Kazlı olsa 1000 som kem var deydi. Mına qarandır kazlar. Kanattudu süygönдөр ушул базарга келиңиздер. Жамыр жаап жүрдү. Koroz kimden oldu koroz? Bilmiyorum. Koroz kança деп атты? Зачем снимаешь? На рекламу буду, да? Да, нам нужно это снимка. Урматтуу көрүүчүлөр, короздар канчадан болду? Эси жок бу? Где он? Эси жок. Кийингисин көрөлү. Koyun. Koyun kaç oldu ki koyun? Yok koyan harı kulun görüşü. Kulunga jarasha 500 so'mga var mı? 500 yan bu. Kimisi 500 so'm. Kulunga jarasha deb aytdingiz, ama azroqdan so'rab ko'raylik da. Ha, yok, mana boradi, davay. Qanchadan qanchaga aytib qo'yingchi aka. 1,5 minggacha bor. 1,5 minggacha ham qo'yinglar ha. 4 minggacha bor. 1,5 ming so'mga cheyinki qo'yinlar tandab olmaydi. Bunlar neçe cası oldu? Ha şef. Lan neçe cası oldu yani? Bu bedene bu. Bak bedene. Hemen bedene bakıp görüyorsun mu? Bu kadar bilmektim lan. Şu esne sırap duraytan. Bedene kaçadan ekan? 120 so'mdan bu. Qaranglar. Bedene bagam desеңдер 120 so'mdan бар ekan bu yerda. Bedene 120 so'mdan. Koroz top. Basın diş kerak öyle de.
50 zaman bolsun. Ушундай базарга келгенде баары бар нерсени алып чыгышат да. Короз канча болду короз? Bunlar egesi yok aslında. Esi жок экен. Клиенттер келсе дагы esi жок болсо кызык экен. 2-3 жерден короз көрдүм, бирок esi жок. Азыр табабыз. Канча деп атат экен? 400 сом, а? Аш токту 400 сом. Ördekler vardı sizde. Cöceler var, tavuklu cöceler var. Tavuklu cöceler. Bunlar ördek kimden? Ördekmen var. Sizden mi? Ördek kança? Ördek 500 lira var. Ördek 500. Bunlar cöceleriniz kançadan aga? Cöcelerde 200'den sattım. Hazır. Yani 200'den sattınız mı? 200'den sattım. Horozlu, urgaçlı var. Aralaş'ta bir yerde. Aralaş ha? Ha, Aralaş. Bunlar ördekçi 500 som dediniz ha? 500 liradan. 500 som, 400 somdan çöcelerdi tapsak bolatken da. Alıp durup bağam deseniz. Korekçi. Kança oldu bunlar? Bunlar 400'den aka Brahma çocuğu. Ne degen çöceler? Brahma çocuğu. Brahma? Brahma kok degen. Brahma kok degen çöceler kamlar. Kaç kanal var aka? 400 som. Bardığı bildi ya 400 som ha? Bol da kamlar. Sizde köp mü özünüz balık satas mı? Yok maşallah. Nasıl öyle mi? Ha bol bunlar. 400 somdan deydi. Bu жерде çetle koyun satıp atışat koyunlar. Koyun kança? Kançadan koyunlarım? Mana 400 so'm aka, mana 200 so'mga beramiz. Bu 400 som bu ekri. Bu balası emas mı? Bolasi. Balasını 200 som koyasın mı? Ha? Çoğunu 400 som ha? Ha? Koyundu kantip bağış gerek aytçı. Ha, açıp buni boqarasiz. Жерди казып туруп, капас кылып бакса болобу? Ha, bo'ladi aka. Ha? Zim менен мындай үстүн тосуп, Ha, shu taydan qochib ketmay nima qilib to'sib qo'ysa, yerga nima qilib qochmaydi. астынан качып кетпей турган. Себеби казып качып кетет, да? Ha, agar nima qilib qo'ysa ham bari qochib ketadi. Бетон, цемент кылыш керек экен да? Sement, ha. Бул тез коёт, коён, а? Ha, tez ketadi. Мыналар канчадан мыналар? Bizniki emas, 250 so'm. Hı? 250 so'm. 250 сомдон ба? Ак коёнду көрөйчү, ак коён кимдики ким бул? Ак коён сенги? Канча экен бул агы? На, коёнго кызыккандар. Бул базардан баардык жаныбар тапсаңыздар болот экен. Коён, короз, ток, жөжө, өрдөк, бүт баары. Короздар кимден экен? Эси жокпу? Жаан чачын болуп, негизи эл аз эле, сатуучулар дагы аз эле чыгып туруп, урматтуу көрүүчүлөр. Kança oldu korozları? Bak nasıl? Kançana satıyorsun? Kimga? Kançasın? 100 so'm. Biliyorsun mu? 100 so'm. Ay, ekonomi 1000 so'm bu. Yek koraz 1000 so'm bu. Ak түсі соның оразалы жүмі екі өтін. Екі өтін 1000 сом орам дейді. Демек 500 сомнан тура келеді. Мына қороз кімден екен? Қороз қанша деп отыр жүр? 800 ба? Қороз 800 дейді.
Mına, ördöktür. Ördök qanchadan oldu? Kattası 1200 so'm. Eng cho'ng 1200 so'm. O'zi ishlasi 500 so'm. 500 so'mdan 1200 so'mga chayin ekan-da. Mına. Dagı hazır ko'ramiz. Olcunu to'xtatib tatib qo'ychi. Qanchadan bo'ldi aka? Yo'q qo'yasiz. Yo'q, jo'ng'oy. Esi yo'q deydi. Buna qo'rozlar. Ya, assalomu alaykum. Qo'rozlar qanchadan bo'ldi aka? Qaysi kanal bu? Qaysi test bormi? Qo'rozlar qanchadan bo'ldi qo'rozlar? 700 so'm deyapti shu. Mo'lu ha? Ha. Derski qo'roz ekan ha? Yes. Qo'ygan qo'yaveraman, urush ketadi. Urushga chiqadi. Chiqaradi. 700 so'm deydi. Ular qanchadan bo'ldi? Qochadi ular. Qaysi? Ular 600-700 ular emas. 600-700 da. Mo qo'rozdagi turishi boshqacha mo qo'roz. U Brahma ekan. Brahma ekan ha bular. Qancha ekan bu? 1000 so'm, 1000 so'm. 1000 so'mmi? Mo'y, yosh kattami? 1000 so'm deydi qo'rozlar. Ma hurmatli bizning kanalning qatnashuvchilari, har doim Chabarman kanalini kuzatib boringlar. Sizlarga dag'i yaxshi chiqarishlarni oldida tartiblanib turamiz. Shu yerdan jintiqdan men bozorda aylanib ketib qoldim. Sizlar bilan keyingi chiqarishdan dag'i ko'rishamiz. Ko'rishguncha.